Helo a chroeso unwaith eto i'n myfyrdod diweddara ni o Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Welcome to our bilingual meditation here from the Welsh Church of Central London, which today is based on faith, a central and integral part of all Christian belief, of course. Mae ein gweddiau heddiw yn cymryd ffurf dau emyn. I'll read the words of two hymns as our opening prayers today, both inspired and based on faith. Mae'r gyntaf yn y Gymraeg gan y prifardd cyn archferwydd a gweinidog gyda'r Wesleyaid a diweddar Gwilym R. Tyldesley, and the English by Thomas Lynch, which takes me back to my school days at Gowerton, where we'd sing very often in the morning assemblies there, "My faith, it is an oaken staff." Felly, cydweddiwn, let us pray. Am ffydd nefol dad y dau syfwn, i'n cynnal am rwydrau y byd. Os ffydd yn arfaith a feddwn, diflanna'n amheuon i gyd. O gastell ein ffydd fe rodiwn yn rhydd, ac ar ein gylynion enillwn y dydd. My faith, it is an oaken staff, oh let me on it lean. My faith, it is a trusty sword, my falsehood find it keen. Thy spirit, Lord, to me impart, O make me what thou ever art, of patient and courageous heart, as all true saints have been. Amen. Felly, ffydd, faith. Un o'r pethau symlaf yn y byd ar un olwg, ond eto i gyd un o'r pethau anoddaf i esbonio ac i bregethu arno. I'm sure most of you would agree that when it comes to talking about faith and describing what faith means to you personally, although you might know and feel what it is, it's difficult to describe it in words as clearly as you would wish. I'm fond of that quote, "Faith is not about everything turning out okay. Faith is about being okay no matter how things turn out." Wedi'r cyfan, onid ffydd yw warant o bethau o gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld, fel mae Paul yn dweud yn ei lythyr at yr Hebreaid, ac un o'r adnodau digwydd bod yn ein post wythnosol yn ddiweddar. Ac ymgais fach sydd gen i heddiw i geisio crynhoi ychydig o syniadau a sylwadau, a hynny ar destun a phwnc mor eang fel bod pregethau di-ri a llyfrau a chyfrolau enfawr ysgolheigaidd wedi cael eu hysgrifennu ar y peth dros y canrifoedd. What I'd like to do is not so much explain, because that would be impossible, I'd say, but rather to leave with you some seeds of ideas or thoughts on faith in order for you to ponder over them yourselves in your own time. Yn gyntaf, gwrthrych ein ffydd, the object of our faith. What does faith look toward? That's my first thought for you today. Gallaf yn rwydd eich gadael chi nawr gyda un gair ac un gair yn unig, Iesu. Iesu Grist yn wrthrych mawr ein ffydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, fel mae'r hyn emyn yn dweud. So the reply is easy, short, plain and simple. Jesus Christ, he is the object of our faith as Christians. Achos mae hyd yn oed ein ffydd yn niw yn deithio o'n ffydd yn Iesu. Nid yw neb yn dod at y tad on trwy fi. No one comes to the Father except through me. Do we believe that? Do we have faith in that? Mae'r un peth yn wir am yr ysbryd glân hefyd, mor bwysig yw gwaith a dylanwad yr ysbryd glân arno ni. Nid gwrthrych ein ffydd yw'r ysbryd. The Holy Spirit isn't the object of our faith.
Yes, we need God the Father and God the Spirit in order to complete the whole, as it were. But the first and immediate object and objective of any believer is God the Son, Emmanuel, Dyw gyda ni, God with us. A hynny ymerson Crist ei hun. Mae'n amhosib I ni gadw at lythyren y ddeddf, fel mae wedi osod allan yn yr Hen Testament. Dyna un o'r resymau pennaf I Iesu ddod ac I gadw'r ddeddf drosom ni. We can't possibly obey God perfectly. Not in the way we should. It's Jesus' obedience that stands in the place of our disobedience. He and He alone should be the object and objective of our faith. Mae wedi mynd yn ffasiynol iawn mewn cylchoedd I ddibrisio disgeidiaeth yr iawn. Substitutionary atonement, the doctrine of substitution, not such a popular concept these days. Yn bersonol, mae'n rhaid I mi gredu bod Iesu wedi cymryd arno I hun holl gamweddau'r byd hwn. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ie, fe dalwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, fe bofi'n dim I ni. So, God in Christ, and not God without or outside of Christ, is the great object of our faith. Ac yna at yr ail bwynt, beth yw rheswm dros ein ffydd? What's the reason of our faith? Or, in other words, why does anyone believe in the first place? Ni'n darllen yn Rufeiniaid bod ffydd yn dod trwy glywed, a chlywed yn dod trwy air Crist. Faith comes from hearing. But don't many people hear and still remain unbelievers? How then do people come to this faith? I believe that faith comes, amongst other ways, out of a sense of a great need within a person. Angen mawr yn nofn mewn enaid person. Ar ymdeimlad hwnnw bod oes dim modd I ddianc nac I oresgyn yn ein nerth ni ein hunain yn unig. I feel convinced of this, that no person ever did or ever will believe in Christ unless they feel the need of Him. And no one ever did or will feel the need of Christ unless the Spirit makes them feel the need. Ac felly, dyma waith y Drindod Sanctaidd yn y cyfan. Reswm ein ffydd neu pam mae pobl yn credu yw Duw yn gweithio trwy'r ysbryd yn plannu'r awydd ar angen y mywydau pobl I ddod at Crist. I leave you to ponder over those thoughts on the reason of our faith. And move on to my third point. Beth yw sail ein ffydd? What is the foundation of our faith? Eto, gallwn yn hawdd ateb y cwestiwn yma gyda Iesu yn unig, ond mae angen ychydig yn fwy o egluro hefyd. We've already seen that Jesus is the object of our faith and that no one will come to faith in Jesus unless they feel the need of Him. But on what ground or foundation do we hope and believe in Jesus and put our faith in Him? Dylai'r ysgrythurau yn ei hunan fod yn ddigon o brawf I ni gredu yn Iesu. The scriptures are certainly a firm foundation. Ond mae angen mwy na hynny arno mi weithiau. Mae profiad yn rhywbeth gwerthfawr mewn unrhyw faes mewn bywyd, experience. Ac mae profiad o bresenoldeb a chariad Crist ar waith yn ein bywydau yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth.
Mae Iesu'n fwy na'i roddion. Mae Iesu'n fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb, mi lefa arni'n twy, ond arno'i hun yn wastad, edrachau'n llawer mwy. Another great and strong foundation are the promises of Jesus himself. He that cometh to me, I will in no wise cast out. Ar hwn a ddel ata fi, disbwria fe fallan ddim. If he doesn't receive you in faith, then he's not true to his word. And I can't believe that for a minute. Felly, wedi edrych ar wrthrych ein ffydd, rheswm ein ffydd a sail ein ffydd, beth am ganlyniad ein ffydd cyn I ni derfynu heddiw? A brief word on the result of our faith before we conclude today. Os darllenwch chi ar adran o Efengil Ioan, pennod 3 sy'n sail I myfyrdod heddiw, fe welwch y geiriau yma. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio. No one who believes in him, or whoever believes in him, is not condemned. A foment honno, a foment mae unrhyw un yn rhoi ei ffydd a'i ymddiriedeth yn yr arglwydd Iesu, boed hynny yn syth neu dros amser. Mae'n rhydd o unrhyw gondemniad o'r gorffennol, o'r presennol, neu yn y dyfodol. Ni'n dal I gwmpo, wrth gwrs. Wrth reswm, ni'n dal I gwmpo'n amal ac yn syrthio I demtasiwn y dragioni, syrthio ganwaith i'r un bai weithiau, a phob math o ffaileddau dynol eraill. In spite of our many failings and shortcomings, the point is this: we shouldn't be what we once were. That should be the result of our faith, the fact that we're changed people. I loved to choose and see my path, said John Henry Newman in his famous hymn, Lead, Kindly Light, you remember the words. But now, lead thou me on. I loved the garish day, and spite of fears, pride ruled my will. Remember not past years. Mae'r gwedd newidiad yn gyflawn. Nid ydym yr hyn yr oeddem ni dint. A gallwn ddweud gyda Charles Wesley hefyd, fel gyda Newman. No condemnation now I dread. Jesus and all in him is mine. Bold I approach the eternal throne and claim the crown through Christ my own. A hynny gogoniant I'w enw. Amen.